Ahenkan 93.3 FM so. Eyanwuma no sia ensema do bia si sifiti awia pem to be na abesi anwumre yi. Na ka hye no se na fiada nti. Ye mpempi ye friend Freaky Friday Kasiebo. Adeshimama ensema adinam ne de doso papa. Na de obatie bi ene se Bank of Ghana akasa se an omafo afrase edomo se atrentren wo mo so. Efa nnwoma bi a ekoso mamututu ni sikasem na omo se sa so no ye ntwen anza. Na wansanfu from ene abuabomai ane to kesen shemu kese patimi koso ema adehye ekere wo madwen. LPG Youth Organizer so dia tuja say so man penisi opese kokwa 40 dade a ena o magwafo ni 90 de ansa no aye yimu. Abusia na kwa Friday nti eye Freaky Friday edu ni say anato say ye de enigide kase asusu atimi agwuwom ne ade ahyalai na wa enigide kase mu no so fo bia ba bontin so wa bekasa wonu so abehye enkom kwa wo hye no tawa so kase mu betimu nsem Enche bia na omampani His Excellency Nana Adodango Kufuor Kosimpie ni apazo sanko kasa ewo Global Citizen Festival se na okoya hape no muhuro no shatawale nso akasa fa ho na so fu mami bi so bambo ten so eje musa wonu twade ampombo no wo bo no memrenda adebo nyina ka ekire na twade ampon ebo ni ti sanya nkopon bo ne sa wamra mebre pa de wonu wonsusu ne sa weyi anyafofo bi na nyuma yesi adwa ede baba sumu sa nyuma no nsia akan kase adeshimama eye nyuma ko bi adaroma na ebo aso yasene ewo sika famu Alhaji Hankuri Enterprise Ahenkan Marketing Department Jubilee Hospital NFE Afei Bimpama Plaza Hotel ODI Electronics afei Sawu ba menso metibe o eye bebo adwumadi akoso ewa Ahenkan 93.3 FM eso ebresemu emunkyerɛkyerɛmu nyina da ye betudwa ne ba to kase ne live on Facebook and YouTube sanso na betumi akyerɛ wadwan fa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp medin adikwaku anin kusimene mame akwie janewana shane sisa esansa kasia no emu ode na emu ohwamunti information centers bebro aduonum ni ekire wo man Ghana fana bebia wo masoma wo matu apete obia etie bi Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo emubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Soni Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma Ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Afi tutum na china de shimama nsem ni nkyeremu ane nfiti ase eni what wasum get l'argent sika money cash sika ngo wana mba bedi achoyi na samike Bank of Ghana akasa na womasimo muka ni nane say
Womafo bi afrase ebo womo so bo se an ena o mateno no mama nneoma boa kosoro enoma boa den ena womo so de womo hyehya wo fra ba se an sesei womo atutu tom nneoma mtitu se bia akwakopa busian bia ene sa nneoma nini na nam so womo hyehya om de aba betu dwa no nina apagya kosoro ama sesei akwakodu onjichemu adwonu nan achiriponum 24.5%. No ra ano na Bank of Ghana for governor Yewra Ernest Adixon ekase na oche say Debbie enya se wo mo sheda so mo twanse nneoma bo nkosoro ansana wo mama monetary policy rate no akosoro Debbie enya sana no wo mo ye na emum no wo mo gina nneoma odo bebrebi so ahwehwe nneoma ansana wo mo de policy rate foforo no aba betudwa na oche say wo mo gina nneoma bebro mako ahanu 200 so ene gina wo mo pagya mu kodu 24.5% no timprempram no ken se bia se de di nkan bo ho kyerem no se bia akwakobo bosiansi hu no na e wana se insi hu no be free one akonanim kakra esan say monetary policy rate no wo ma pagyam akonanim Yewra Ernest Adixon kase no san to nsam so say ewiasa fanani na Ghana eyo man bia ye ka wo ma amaya wo mo ato monetary policy rate no wo ma pagyam no ma miam no ose ye ka hu bi na ni nkyeremu ene ni nkyeremu kakra de tudwa eni. The fact that the World Bank is saying that we were even late, they are of the other view that the monetary policy tightening is the way to go, except that we are late by their assessment, which I also disagree with. Because if you would recollect, we started this policy tightening as far back as November 2021, right? It wasn't in January when we got locked out of the market that the MPC started tightening rates. We had already foreseen issues of prices rising, and therefore in November 2021, we did our first tightening of the monetary policy rate. We were even ahead of the Fed and some of the more advanced countries in tightening our policy rate. And I believe even in Sub-Saharan Africa, the Bank of Ghana was one of the first central banks that moved away from this easing of monetary policy stance because of the impact of COVID to the tightening stance because we could see that it was about time that they had a shift in policy stance because we're moving away from the impact of the pandemic into this new regime of higher inflation rate. Mo ntinesa owura Ernest Adixon kasa cheche mu a oti nsam na siye pa mesa bo agira mo a na se wo chema we na akwakoba ne sa no asese monetary policy rate na kodu ohomchichemu adonu nan achiriponum no ebeboa efabi ebeboa papa ezan se wa bra sanwoma no ekosoro no na eka ye de anase nwoma boa tawe no na no so ekofom ewo central government ne futumu tinase efa babi eboa tu babi nso a na asohye aba Yewra Ernest Yaw Adixon esan to ne nsam so ka biem se shema pom de agwa kwam no wo mo be pengo fom mo de omani adi akire pa de satellite no mo di akire pa ye nhwemu adi nyomachi sade bia hyehyo mu di gu akwam no wo menya enidaso ba pa bi afim na nya no pa bi nso afim de aba ma o man kronkron Ghana. The issue about whether we are seeing the impact, the transmission. In our view, this policy is working. And one of the things we focused on has been the monthly increases in the rate of inflation. If you look at it, you look at the monthly changes in inflation, there is some softening of the pace at which prices are rising. That obviously suggests that there is, at least some impact on the overall price level. We are Governor Bank of Ghana, Dr. Ernest Adixon. Ebusia ya twakasia ne so nemmom yegusu wosikasemu a communications team member bako ema New Patriotic Party NPP wasno amanyukuo no Yewra Felix Osafo Mafo wenye senior minister weye communications team member na wopania kasa wachire se wonu de futuo na wotu Bank of Ghana wo man Ghana yesi kakra bia batan penny wotu amofo papa na wachire se wo man moye wosidi na yedi yesi kan yesi di so ade hie bia fa abo mo ho ana wo mo sole $1 no enu ana wo mudi ene suku bi wo krampa wo mo nyi sidi wo kwa kotua school fees age se wo kotua ne $1 ana wo kire se wo besire Bank of Ghana papa se wo mo den esa account bebrebe ye wo mu bie
obi o ko bi account sika fan account mu nkwa ya dollars wasesa account no wamu ntumu ane ne wama bia nyina no wamu ntumu dodo wama bia nyina so wamu moden ese betimi abofom eye papa watu ane samsa wachem se ni nyina aka hu bio anunti na ade se nyina wo man Ghana yesidi no efoma na ekwa wontimi ni dollar ni nyina enti se Bank of Ghana hwe no wama gini ni futo ya tuma ebebwa ye papa enu echi na wachem se ne ene Ghana maimu ya sole ani ebo abaya wo abonwam ya bona pechi ana sidi na ho adi nkofomo ana hwe ne hyemu kena wo sini nyina da ejina yesu ni eban bia ye da ne din enti ya hwe na tse yenye ni ye ana wachem se enye wo man Ghana nkwa na mu aye din ti yensusu nkasa ene wachra sa kopia mo United Kingdom UK ani ebia semfishia no aduanan echinie wo mu so ebre papa wo haw ni atete wo mu nambi mo wo mamamu no emu ayire pampe saboga drug no enti Ghana fo yenya kasa wase enya UK nko a wani okopie mu ewo Germany abrochiman mu a wo mu so no wo mu nam haw ni atete mo mamamu no nusu mu ayire sa pepepe enti we no aye wiase afa na nyina na ne wo haw ani amane atie se ya mamamu no so enti Ghana ye kasa aya ye nto ye bo woto so ana wo kire mu se sidi na ho den wo no de wo guso wo ka ese dollar nsa ne o man mu ya kase yade ya ho ne ya krokro dollar no ani obi kita dollar krompo wo kwan ofa sukita no obi susu kita sidi wo kwan ofa sukita no sese ne kura dollar no ya hwe ne ya kura sidi ni se ko ba ni sa sidi na ho de na akofom no ebesa so asole egira ne na eso ye ra Felix osafomafo eto so edibi eka ho economy ne de nyina no ye fili economy no nokra se enema mu ayedene se woko UK sisiana omukrampo for the first time na been see that for almost 40 years omu face how any abinisia ebikra ensida se woko Germany for the first time e been see that se Germany economy etimi afesi how omu face sisia wiase afa na nyina ba bibia ayedene nti Ghana enokre yenso no ebi ahetien but the niam bi wo ho se etimi ye na yetumi ediso yen cedi depreciation ano se dollar ya media maadwene mu no bigiri se dollar account amanfo biebie basa e o se aban hwe kwan abetimi afaso nya control yaka black markets yes black market wo ho a in fact yetimi ka se dollar sa e wo Ghana ha na yesidi no sei na so be ko black market no ugba konya dollars na kire se nkofo no etimi to dollar no from the system. That is why President Ka say we need to be citizens. Nti ade ba ko say etimi hwe so I believe say one of the year was say Bank of Ghana etimi hwe no myentutu ye pa ema etimi boy ne say also mo hwe dollar account na manfo BB dollar account because they feel say a investment account a omo de benya omo ho per year. No dollar account ni ye bie pa wo man mu wase ye bi mu adwen se wo mu bunya ko bie dollar account pe na tse wo de wadi ye wo man mu wase ye hwe na ye hwe ne ye busiani aye Yera Felix Osafomafo waya communications team member Emma New Patriotic Party NPP was no amanyiko no kuayo yatiasi kuayo mu na enche bia na osofo hwe Ghana nuane ene afi kuayo na so odumnya for doctor yawo akoto sa free ye ede baba tudwa se emprempren abanu ayantutua hunu se kokwa akuafo no so peja wo koko sikane mu enu nti na wo to koko bag ba ko 660 Ghana cedi 6.6 titiskano million ene wa pejam ade akwakudu 800 Ghana cedis meche 8 million eno ade akwakudu ti bag ba ko 8 million hu ana woseno we nam so amasa making acting Central Regional Youth Organizer Emma Amanyoko ya to the Liberal Party of Ghana LPG some here LPG oziangongwa Osman Krampa aka King Talisman ede atuja say nyame anim no kro ne onipa ya de osayeyi wanyi na ya enzenidin o mampani na nadodan kwakufu His Excellency wa ya de papa say watu koko mu boom every 6.6 akwakodu 800 Ghana cedis abana ya de pa entie mo na mo Nemom osisa abana ewe onwieye ase kokwakwafo nkwa no di nani ache wo mso mikenso nyaadofo ho abefo ho banchefo ho bodefo ho wamso ebo man papa enunti kokofo a wapeje wo msigam no wama kanso oyo moden enunti odie ade ba ko nususu afri o mampani nchen se onye se de bia kwafo ni nara
obia sumbadwo no obia wan har na kakra ne say enu a wo de bomfu ye so ene de keka ho no aba no hwe nte bo no so na ye se de enu no bo akwakodu no ano den dodo ne bo ye den dodo o se aduro ba ku bi 70 Ghana tete no na ne number 20 Ghana jeze ne bo no koso dudi nti aba no to nhwe na enu a wo de bomfu die so no wo mo hwe nte so se de bia wo mu ni na bete de no mo tumi aye adwuma ati adwuma na se yi yɛbɛda yɛ mampani ase ɛwɔ nea wɔayɛ sɛ wɔatumi ato koko ekuafo wɔ mo price mu ama ndɛ yɛbɛtumi atɔ koko 800 Ghana cedi yɛda yɛ mampani ase wɔyɛ bi paa yɛbɛda no ase yɛbɛkɔ so ade no ase na mmom ade baakora mehwɛ anim sɛ yɛ mampani bɛyɛ ama yɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ ekuafo no ɛnyɛ wɔ nia na wɔyɛ koko ekuafo yɛwɔ bi mu hɔ a wɔdua cassava maize plantain yɛwɔ nduade wɔ bebree a ebinom mu dua yɛbɛsrɛ yɛ mampani ndu no a yɛde bɔ spray no ne boa yɛ den too much ndu ne price no akɔ soro nti ama ekuafo bebree nsu nda wokɔ market sɛ wokɔtɔ eduro baako 70 cedi eduro baako a yɛde bɔ spray 70 cedi na ne price wɔ fam koraa ɛyɛ 60 cedi ebi koraa tumi tɔn 100 cedi nti yɛbɛsrɛ yɛ mampani ɔma n'ani nkɔ yɛ nduo no ho na ɔntete nduo no so ma yɛ because ekuafo no sɛ wote nduo no so ma a na ɔmo so tumi yɛ ekwadwuma no mo nti sɛ ebinom ani bɛgye na ebinom esu a ɛyɛ saa ɛntwa yie nti yɛbɛsɛ yɛ mampani Ahenkan FM ene ya muti ye eye acting Central Regional Youth Organizer Man Liberal Party of Ghana LPG Osman Krampa aka King Talisman na abusia fiti na watwi ya hyase ane ya kasa fidie ho ya bɔ hu de raka won sama ne ya chemu sa enafia de ya ne anopa nonkronim dwumadie bi bekoso ewa aboabo ane aboabo ahimfie nanim wa wana dwumadie ne koso ya bɔ hu de ra na enanopa nonkron ana brewa eyi puma wo kwemu ma chese mpenifo ehia ye ade nkomo twetwe ahudio pi atu dwam na Chief Executive Officer wada Odi Media Network anom Odi Ahenkan Kwame Yeboa wani empenifo bia womo edom achem aboabo Royals Association ana so womo hwa ye aka womo toma eboa no di sa dwumedie ehhehya so na dwumedie womani swade hunu nyina ne sem womo ni ade hye wo aboabo behia atwetwe nkomo na womo pekwan bia womo di aboabo man betimi afa so se ne be ya empumtua ekoso ewo mpotem ne mu na aboaboman asusu atimi abanyam ana kopia mu ewo ye dwumedie na se ne ninti ne ekuku dampa wo mbapia mu wasia aboaboman so de hye eba bapia mu wasia wo bia de ninimdie ene nanimonyam ebeta dwumedie ne achi na dwumedie na se ana Ahenkan Kasiebo ne etetefo yi ye kɔ bebi edi echi ye ntwenya ye twi ye tetefo tenten ane ani wo penimpa wada aboabo achema aboabo Royals Association ano ese otutunani yera akwadwo adakwa ye ne atwetwe nkomo ne ye bisa ne sa dwumedie ne pa ne pomposo ene sa ne wochemu sa wo hwa aboabo maya empumtuo pa efre ne sa empumtuo no anya de ebi ekoso empo wa kyerɛ sa ene ye wa amanyufuo pa wo aboabo ha wa mamanyu sama wo mudi ne edimu ye papa pampanifo eni ntini akutu dan so na wo aboabo so mpumtu e friend se mpumtu no anya de bi eba aboabo na wo mu susu akoye mpanifo ye ka ye ka omukɔ ubie no anya de wo mu tena se ayahwe han wo se wo mutimi ba na wo mu bebe ye bibi e wo aboabo na ne mpanifo se wo mani abri ye papa enu tena se wo mu de sa dwumedie no enso etimi ahyehyɛ so nti wo kyerɛ mu se ne be ya empumtu so beba aboabo na aboabo man susu etimi etumponti na wode sa dwumedie no enso so ahye so ana wo kyerɛ sa ene amanfo akyerɛ wa madwe na adwenkyerɛ ba ye nyina so no wo magye nyina tuma na enyuma hodo ana wo mu ba bebiebie e wa aboabo man mu se ne be ya mebu wo man mu so no etimi anya ejuma aye yedi ani ato amanyofo so yedi ani ato ahemfo so it's not working meanwhile ye intimemufo na na say yan manfo no ye do so sen political leadership in this town and I say traditional leadership so a time has come for us to hold the bull by the horn say yan ka say yedi yan shebre be she ensem na ne say ye na mpuntu be bababo no ye yire ho na enim so nyankopon ebe man yan hoden no na etumi aye de esi ene so bia. As a code here, we were thinking about two main things. We were thinking about a Gary processing factory
and now we're also thinking about a rice milling factory. But here by I thought to adwene so ebi abeka we bi so omunya ya nka yenye water factory I betumi aye pure water and sachet water and then bottled water. So all these things have come up. At the end of the day we are ye be kwakotena se ni adwene e ba ye ni nyina no ya adwene hu ni abobo hu ni ahwe ni e betumi asiti your capacity at this moment. So once that is done, we'll take it one after the other. Abusia ani aye yewra kwejo ada kwa wono ana ye wotutene ni ya wada achem abuabo Royals Association ano na enu achi ana di shebi soso ade o manu di semetu dwani achem abuabo Royals Association wamo da o masepapa pa wamo chem se dwumedie mpa wamo di abehhehye so ne kire esa empumtro eba beba abuabo maimu etu wamo so aye kradu ye papa pa esa wamo beboa ama empumtro netimi abemu eye na machiche bia de ye ka bia se ye mpuntu na ehwe ye nuanem so a eme adom omonsema ba bi kakra mo enkran na eja se aboabo man ehia bibia omo na se aban fama ya omo timi eboabo mo timi ebeye mienu committee ye wo ono bai se bosom ne aboabo omo de eye fididwuma bi ba eye aboabo na enti no ye so ye committee member so de ye timi nka se ye mfa ya ho de ne ye twimi wi de enso se ba de ya de pa se omo de se adwuma de no eba aboabo ku eye emabu na omo ne adwuma ye no so betu abo manya adwuma atimi aye ye ba se ye beboa ne kuro na ye dan atumpon because manson sam we de yen no ye mfa nya adwuma because ye nucha nti ye boa se kuro no be fa ne ntuma pa aye dan afira se adwempa ya ye nua kwame bi ahenkan ade ban aye adwempa pa ya adwen se ye beboa ye nua no na ade a wo ye no enyankopon atonsupa gu so watimi ababaye na wone nkrafo boys no wo nyina nyankopon hira wo onyame ne hene nyame tonsupa gu wo na wo mo ntimi fa adwempa no wo mo di aba no emeye ne kroman no so emumrante ni mu babawa no wo mo nyina nya dwumaye na tsade shiasom aboabo man pumtuo ba baboa ye papa ama man ni susu etimi etumponte abusia we aya de hia bia wo mba pie mu e wo dwumedie na se wo mo so ensusu ye no wo madwenkyere kwaye wo betimi aboa ama tese dwumedie ye ne esi achem aboabo Royals Association eni so no etimi abem na wo mo so ye tie wo mo ne no adishimama akwakoya fiadanti funky Friday nsema do pragu ewo ne gidie nsemu ane nsema do mu no edoso pa ne be chiesim ewo ne gidie nsemu ensema abobaba na no odin samu kan na no adaga na maburu bi ko hro mampani na nado dangwagu vado ama sami ke wanya nickname aka ho aka pa away eno Ghana mampani na ado dangwagu vado position ni dibre no ni post no ko dia wanya asem na shatawale pa abeka safa ho edana shataka wabobom se mo nim no wabobom na answer na no Jubilee Hospital se men kanjo se bia o dan ni mpotem ya baby bia o tie nka se bia o tajade pa he nipadua ne de eya abo ho ka o na eya tie ase se yade ne nipa ne te ti yade ne ba obeso ano na nya ba bia na o so okoso ano empo o ka akura o de coffee tani bi ono na o ye ne wanye ni ya ase men ko hobiem na o de wani a kire ba fufuro o ka ampo no ka bicycle kra o de sa obuoni ma no na onipadua me pacho onipadua no eya bon ban fako baby papa a wo mkuta tumi krata mu ya dwuma wo mu mfidi om de hwe yade tu yade ase fako ono no mo hwe enye ne sama sanse nipadua no di ho agro bibia tumi si abdi om de hwe yade emfidi om de hu me pacho Jubilee Hospital se wo koda ho ana wo kwasen a doctor for brema laboratory test bi apeso no mbe ya ma enuo ebi wo ho oba wafa afuro kosisi obewo akwanhye bi asi ani enya ye pe bia ye operation ni na Jubilee fo ewo hu fide ni adan ewo honom wani no oha be na woso atidi yade eteteo me pacho sichi yade enmoja broso ni na Jubilee fo akodal wo mpa na de den say uko Jubilee Hospital insurance ye adwuma mo sampa ori ye adwuma eyankran ya sabio so insurance ni ye adwuma mo say yes Ghana ban boa Kenya insurance anke kamebo o hospital bia hu fenyam class insurance na de ko nkwa kwhye ne bufu me pacho Jubilee Hospital hu sanoma webi canteen ewo ho aduane ope bia okwa obenye bia to ewo Jubilee Hospital enidim ufra achima boabo na okọ achim odan amantransam so no so ehwa ena oben Jubilee Hospital frɛ
bibia ni afro 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 only one more ending so Jubilee Hospital Enidium Alhaji Hankuri Enterprise mi boni diana mi uhina sorry esan say can provision dia eno ane Alhaji Hankuri Enterprise nso de eno ane provisions Alhaji me pa cho bomodi akọ na ni ndin so esukufo amuko school borders any day student ama me fo mo amone man kwada tifie me pa cho provision eyade onipa bia de bia udibidi dwuma won fa bi nya hwe kura no na nya brush ade be choose edu ade be choose samna ade be dware support ade be dware esitira abedi koko abedi samilo enuoma weni na provision die Alhaji Hankuri Enterprise to wo to akokoto ne preku sase ya ade bia ni panya e wa brabom ti tono dodo preku zanze nei se de sikasem na kwakwe no o ya ne meto sope o ya ho pepe sopia wanim na wonso no na the form team na afia kwakwa asem kase me pacho Alhaji Hankuri Enterprise is equal to provisions kwaju provisions papa bi efron mo dia dan se mo amu betu akoto no bodwa ene wo nso a wokuta sika baako a obeto ade baako ebia brush ebia samina de oba beto bia no se de de ma de otu akoton wa bonten no saa ne de be ma wo retail any wholesale ni na price no eda pe cool one fre Alhaji dan Opportunity Bank ene South Brimwa Bank no oshomu finfin pe tifre nanu wo mu ending so ene da ho no tentonte yanom sane e fadwen de achasem ene edokotokodu ane edam ho sanso ene obakofo enchedamfo humanisuma minti ene atwemienu nam sanso ene opawase kontintina ha yema na abebe nkwa ne wahwo sanso ene onu abasra soso a onfa nto so odbema wuko jav sanso na mpinfo kasem se kwantintin bia ewie e waboboa no uni aba tisirema onwi na ntwe yadefo sanso ene mpinfo kasem bi se yedi piaw no anka agi ye boso na kom sanso ene mpinfo kasem bi se mabre mire fidi aka no me pajo eyebe se ya ntinyambo kire se wo mo tena se gi adwa 7 to 8 pm na we abu na we dia kamini a kire no na we ati ni abona ba sa ebebo de ede tie tibi na onso fa bi ball bra me pacho sa wotebe te se de na me bu ye ya na peso ba radio so na onso be bu bi no man for tewon kan bomodi abra en kan for be registration ana se free host Kwame Asante e 0593 649595 0593 649595 no endings also. Afei ODI electronics home appliances na papa pani ya so ya ha na eguo entu twa ye ho kwa adam kasa utwa ye ho kope watu hu egu nti brabeje wo de enka nenene ane ye kasa ane wabatan ya de wo fi anati senkwala no wa mu ha no ka cho ka ene ye ni obiem home appliances adaroma efisanye kura TV wo fi enti kwala no wo behwe TV wo mu ni adaji a wo mu do be ha wo ma me no anya kura phone wo ho nti wo mu di bebo game enya de wo mu ba be ha wo ma me no ana enka ne so ne yakasa ayi the way to a man's stomach is true a man's heart is true his stomach and home appliances aba ni nyina ne sasa komo de be ma no na sa aduane na wo ye no anya ne ntem a wo bepia kope bibie di home appliances nti wo ba na ma ho ye ha pa na ben na de akwa no eni ti home appliances no bra na beje wo de TV wo ho freezers sasuna fridges gas cookers blenders kettles washing machines and yemane edoso papa oba no aba beje wo de na ODI electronics say ene enso to topan so form ayeten enu ti yemane watete so se ne bia wo bia so betimi atobie na wo de akọ fie na tie wo sisa watete so nyina achie no ebia na wo sika ekita wo emprempren yin no enso ODI say fan konkwa fie wani beba ho so no na wo de atobi bia wo di sika na ye bibia de kopoten kura wo de ye no
wa wo hu ade krofo bra beto a na ne aka ne etia ne kakran sempo teku wani baba wo so na ade ko a wo pɛ no watua ho ka wie na kyese wa befa wa de wo na wo kro no wasimu e wo kwaya na de akwakosi ho wa wo dia anunti ODI electronic sabra na beje wo de ne ma no so no aye murchia enkan so da tia rubber wo na wo kwate anom ODI electronics awa achima boabo wone ahenkan 93.3 FM ana ewo dan kroye mu ti bebi ameti wo ha ne ekoso nyina amani tuemu ne ani ehun so na no di hu adanse ntintina fie beje wo de ne kom from penny 4 ewo 0550900600 0550900600 na ebeje wo de afa Bempoma Plaza Hotel ye trinity afrani say B Plaza Hotel Bempoma Plaza Hotel B Plaza Hotel hotel ni egumo Bempoma Plaza Hotel de wodemu akasa na tie edan no emususo pa edan bia so empasimo empana esimu no queen size bed na tse pana eso papa mattress no so ye orthopedic enti woda so a for mnya fe na wo besori ama wa basa wa pechi akwakoye wo ya edan bia so no air condition ewo mu na Bempoma Plaza Hotel sa wo dan ba kwa no ye self contained kitchen shem enti ubakora na obeju we ne otimi hye no apopo wonsa no kama na ne wa kasa wati bia hyehye mu ana edan bia so fridge wo mu TV esanso ewo mu na wasanso wo edan ba kwa no fani pa mako aduasa air condition wo projector so bom nti wo adwumako bi na wo pe baby conference wetimi aye bia Bempoma Plaza Hotel sabra na ebeye wo ho na wo ho ban bo so de aginamu pampe ye papa pefsa fence wo wato afa hotel ne ho no enya sam ketua esanso ye electrical kasa ne nyinam eninamu saa baby a obe park o car so de enye ha wagya asase yantam ka bi ekita obi akwa obenya baby so apake wo Bempoma Plaza Hotel ewo achim oda inkwantanum ewa na wo wani aye police MTT di no ana chese di ehwenim ti wonse posifo kwa wo honto ahoban bo no enye asem ketua kwai na ekwaje wa home friend penny 40249855396 0249855396 na kwa ekwaje wa home afa wudi dwa so timi bo hu de ro se na ebe ya wudwa na wudi no ebe kwankan na de bia meka se edwadie wehu eya amede toto kanea na atwe konkon kan ho asem no wo se yen so kanea fancy demo emfa kenten hatas na mom wo so kanea na fancy bipos na nhyen wiase afa na nyina wo bie hu bie enti wo di dwa na hye kokua mu so de hu modere wo nya hwe a wote wa na ade ache na ade asa bodwa ne wo dero nika ni moto fitters ene car fitters green ompo no ompo kan yombe so de ahye dua sister beba na wo bia school wa sorry wa wo mu kura no question mark da ho wo ye fitani na wa bie obi wadwuma na wo ye wo se obohu de ra ma ye hu adwuma no so papa tinese nika fo na de mu na amanga anu musie ne wo ya yema bro banji ya yam body yam tia fabra so obi wo kra wo yama enfe wo nti bebo de ro kra na ya won so bebo de ro ya so ye de ni behwe nti wo yama efe a na dem nti wade ton de body ye papa wo mo hu de ra ha dwen na wo bebo de ro so de a ya bebi a wo kobo de ro nhwe na hu se ehwo de Obebo de rosu de no ne Ahenkan 93.3 FM eso na nieti a wasa obode ro wa ha nanie ye boma asom pempem na etie ya kasa so a pempem ni ekire ana etie nti brane mo wade tonde no hu de ro ema from marketing manager 0244290093 0244290093 ene eye Freaky Frankie Friday. Enunti enigidie. Wati wasum. Gana nyuntini bako ediane mamene papa wo na yade ne tonsa so gbodwada ta mpenufo twahia asori mpenufo eni mpenufo twotworo twahia ya yade ensuo so nanum abaanum yade nsuo eni apetition nsuo akase nsuo apetition akase apetition wi nsuo akase wi Charles ni ama mensa
a dia odo Ghana nyuntom shatawale obete pa eno nya ben ne mra ne ba ko no na omafo beka ya September bosum ne de to so aduonu nan ena wiasa fa na ni na afibia ye wodwumadie bia ya wo mu dia o matudin Global Citizen Festival na 2022 day ye man His Excellency Nana Adodan Kwakufu Adawroma odinti kopempem ya mo sida bi Global Citizen Festival 2022 day e wose bagana e wose Ghana for ene be sie nazo ampanso o man pani kire say you ye wo kandini amodinti ko wurwuram kopempem ya ma oni mpenufo twodwo ko din za osoma mu na age pene se wiasa fa nani na emra Ghana enu nti mo be kaya o man pani ko dina simpeni apaso no kan se wiasa ni na ba Ghana ampanso odi aba Ghana na adwumade na se womne aman mpenufo do bebre kasafa video so na o man pani sanse ni krom nti on de ya amfre no na mum na e wo so oba sanse aman do bi ti se France ni Germany ni de ekeka no mo kwan wa ti na de Jubileus ni na Black Star Square zuni dineze o say o fast noko na nanado ko gina simpeni apaso kasa na muhro no ti nanado saada no abro mo pon Global Citizen Festival 2022 no anya ni gine ba ko a eye His Excellency Nana Adodan Kwakufu aka ho na enu si wie ye pe ekoya asem kasi o ekoya asem kasi papa na shatawale abekasa se an dwumadie no ko so ma amfre no wo ma amfre no ena bi woma na gina epona no so woma amakwa ma shatawale nkofo anwuram ti shatawale egbo mo so bo wo no mo ena bi mo osan aka se de ekwokoso yi on de onka hwe nemum ekwa no musini so mane nkomu no shatawale a kire na adwen. I'm not like any artist in the world, though. Me, I'm a different artist. I tell you word. A different artist. Example of a different artist. Okay, hello, class. How are you? Who is example of a different artist? Example of a different artist is an artist that when they do a whole show in Ghana and the president of Ghana even goes and everybody go, after the show, they'll even talk about your different artist. That is Shatawale. That's the definition of it. Clap for the guy. Yeah, that's how we do. You know, she say Ghana, they do the Global Citizen company, this thing finished. Everybody talk about me. Yeah, they tell you, prophet come. Prophet. I don't know if prophet say, they should prophet. It's 1 year now. Are you sure you're worshiping God? The president of this country for just not say some of these things. That is why the masses are pissed. Because it's like you're not listening to the masses. You guys are just forming a cartel in the fucking country. And the masses are pissed. People vex. People they hung. All because of such decisions. Naza Shatawale zuru na nado. Ena okaza oye. Aha. Eni amutie ye Charles ni ama mensa. Ni di odi wa Ghana nyuntomu eye Shatawale. Obesan so ati pa. Na abusia afia twemu o na asofofo hye nkompa ne wo hwa obeti se sofo yaba waseme ye frame sofo asumesi me be hye nkom wo mu hye nkom kra ma sofo bi kra be hye nkom se Shatawale kro ya kra no afimpinu ni aduonu ba konya ade e beto no ane wo pile bob monte so be kasa se to na sofo kro no wo be hye na sori dan ehun sem bebre yesi afi mu ke kwakoya se ne akofom no hye dan to am kan ebom sofo bi asa be kasa wasama ne hom ne so wase wanu de nyankopon yi kire no edemu krodwo nti wa ma meka na esi a dachi bia nyankopon be bisanom sofo ye din ada no so ene prophet senior doctor na prophet senior doctor sa ye wanyumtuni ba ko o mai mu abono so wa gini din papa pa ne wo tene nyuma enya sam ketwa ema pene nyumpa ne wo chese sa nyumtuni ye din ada no so ene kidi na prophet senior doctor sa Ghana fo yentie ne ehye ne so esa akamre kitwa bi na kidi wabodam wasi kidi besi dwemu papa ne wo kire mu se ne ebebenie kidi benya concert bi a chese wiase afanya nyina bebo ahia na ewo so wono no kokoto nyum enti nyum to ni mu a wo to nyum aye ni bebe ya huso na kidi wa wuroro no se be wa bodeja wo ka hwe kra no ontie wo betie si dwem na tsane ma ensem fata kwa ane wo beye ana prophet senior doctor echem se we ya asotwe anyankopon ade chikidi se kidi aye boni etia wo man Ghana sa boni no ewo se wo pa mu kaso aye na adwen se nya ade obekanti asotwe anyankopon ade ma no eno no muntie ni yiye enum tini kese bi wo Ghana ha aya fe ne se kidi no
aka emerike tuwa bi na kidi abodam kidi be bodam atentuma ewo Ghana ha na ekwan ya kidi be fa so abodam na me kire wo no oba be ko program kese bi anaso kese bi ojina stage so kita mic saa no be wo no ho mofa inside ba bi enso kan se me senior doctor na me ka saa asem we me bo me hu bia se asara me kan so no ebe bom efise kidi aye bone kese e bi atia Ghana Ahenkan FM Abusia prophet senior doctor na ekasa no wabon hu dua krasa se kidi amemu a wabon hu dua o wabon hu dua se kidi be bodam kwaku kidi be bodam on nim di hu ne die ana o kasa o se waye Ghana papa na nka wa na be bonu o mekan mo kani konfoba nana grada ane o se afanya minti o yesempeka ne yefa ne evangelist Patricia Asiedu na mami tese asori awati ya o asori maguo no mo ama mi kuta microphone o ka o according to no o kanyame asem na se o kansempa ne kire adehye saa yehu ase agrada jai preaching no we jai preaching no ade o se nyankopon the talent we dua no mu na sa talent no time aso o se efifi baba ntinti o preaching we jai ana waso hip life nyumu ehona so woma ebo ne organ ebo ne guitar ne de kekan wom so yade ana mo so mani key kama mani flow de tototo de oye no ho na fa edem huazo so mani nazo asom obi o preach no jai atu yas nyum yente de koso yes na mokoto na monyanisa yes na sorry beni Abusianti we Evangelist Patricia Asiedu aka or formerly known as Konfagrada wasisano enye edini the same patients ana Patricia enye Patricia bi o se e friend Evangelist Tupac eti agrada ekuta microphone o preach pa o preach ano jai preach no at once adenya obeto high life and so sum emani na mongoto na yene sa we uditi no asemu emani na momra yes na mongoto na monyane sa yes pass my awado emani na momra yes na mongoto na monyane sa mongoto na monyane sa wakasapa no wachira sa wono nyankopon amone se wo mebre o nyankopon bone se wo mra medide into ono de asase so obaye no edenko an wodie na niati abofo wakasa na no hwe bofo wa ni ti ni watwa kofom pa na se dai wodi bia fem ono no de ne ye gold an wodi afem enti wodwitwa mfoni bi na mfoni ne ba monten so na Ghana fo ehu ye pe ne ye sha se na sofo ma mi so timi kwadai ni ti wodi anka kwadai kranka ye ni tuntume we de wa ye ni gold ne sisu hre ne bi atu omanugu ne so kan na ono so di hu mwa ya nkopo amone se wo mebre inti ade e friend se bre pa de wa botra wono na bra bonyina nije na woje ni obaya ne ho beto no eno kwa na woye na yentie no I was not created to suffer. I like it soft. Thank you. I was not created to suffer. I like it soft. Thank you. I
I was not created to suffer. I like it soft. Thank you. Enti abusia samatio wase wono ya mmone se won mebre eni jene ne ono waginani wo ya ade asuso ono bebi obefa bia wo hwese bebi wo fa ne beboa ne bibia obekwaye na wodi nsam yi atu dwa na tsa wo stress of mame power kita ne wine glass na ne champagne gum champagne de wo bi ntimi nkyere se eye ensaden anase eye ensamre na wo ginani wo kan ne wasre enti mu a wo se mu a matwe manu esi ne susan na sofo yire ana sofo mame ntwa ne ti ana sofo mame nyese ne wose ya mmono ese wo mebre Yemfa manfo adwenche bi ema ento akase nsum fama me ko SMS we si Ahenkan FM mudamufo a ewa payment mu na osi entibesi ne dollar na hoden ewo soro sin sidi no say enam 10.92 on you say $1 10 cedis 92 pesos $1 10 cedis 92 pesos ti ozi economy na nyakura of school edi free achim aboabo baby na ye people's assembly wa infene ni mo na line no e no de ba we si kwaku woni akua mu ye adwuma pa papa medin e de Asante Samson mekasa free achim asene ntia so konkoma akosua boadua boadua ene ajiwa e no wasan atwa ba biem se adwuma den e na mo ye no adwuma den pa e na mo ye ne sano Nyankopon hira mo papa ana osan se ochia nana ya aboso okay ya dasi ene wadwe nchira odi fam bai we si kidi gra ne we ye den sade yankofo de ene pa one de den on de for oh Lord of mercy ana kwekwa ya de endi osi kidi we de kidi Nyankopon mo no ba manyo pa so be gina stage so otonwuma ye be hu anse kidi adwa no kidi na den yo ozi amabodam ni bam da bi osene de Nyankopon mo mpe Nyankopon jeze wo mo se Nyankopon pa so mo no ban ema wo mo de sofu yi eken blessing e de ene kan asase mo yi odi free achim ama krum ene bo se abozege ye damase we say Ahenkan news fantastic news or see you are the best among the rest no mumcha enkabo hwehwem de bi wanu say esu me de be fam amount abusia ya toa wadwenkyere no so wo Facebook enti mu amode fa Facebook ne muntie modie sema aba na edoso papa wo bi a kyere na dwen na obi di aba wo ana wacha se wo hwe live every Libya Kofi Bona wo hwe free Libya no chem se Ahenkan news no site ye demu ba kope ano no so de aba we so de ne de aba ankoma foster the free achim ayerebi ana wo bisa se ose galamse no ehase ache papa 1970 mu na galamse ehase ani aba nene aba besi sabre ya yensuo ye kwaye ne yensase nyina so ese wose galamse no haye papa obi asabre na ehase no so obi anya ni so ade hunu ese wo tu ase na aba bedru ne ya galamse egusu hayen ano no so de aba na we suso every master planner junior kintampo ana wode abochem se Ghana for yanke akomato yem wose galamse kune de den ya yebedi nkunim se ne yaka ye hu abom se yetu ase no den ya nkunim de so ebe ya yetenti yanka yakoma entry yem wade enchia piece ma penny power dan nada gina po foundation so ano unruly bra so de ne dia ba wose kase ne edemu yopo de papa wo hweye efree achem aboabo ano no so de aba wo kire se kidi yesre ne papa boni bia waye no wo mepa mu nka ansa ne sofo eka no so etimi abemti Facebook adwenkyere ne so mame fancy ha mo ye ko na ansa na ebakokra no we siden odi free achima yerebi Kofi Reta achima yerebi the only one guy odi just o sit down there Kofi Reta oboa unya boni dia na akwase team pampa so from na de obia nim no Kofi music festival asima mo kan ni na se wo mo kuma kunsia eno mo di si won mo aye music festival we wo mo fra se October bosome
ne da etosu dunson kosi ne da etosu aduonu miensa 17th to 23rd October 2022 etire ye da dwumadie so eye equipped army 6 verse 1. Equipped army, sing unto the Lord. Psalm 96 verse 1. Fatu utrim. Na anyumtufo kudambia wo memu. Ani odane ni potambia babalumi. Minister David Hall. Enkwantanum district choir. Top choir of PR esinisira so. Apostle set kwaku asumani. Ona ye area head ma achim odan. Enafi Pastor Frederick Diaba. Onso Nkwantanum district pastor. Onono. Na dwumadie bekoso ewa achim dan Nkwantanum Central Chapel ene B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel ene din hwanimu anadwudie na bekoso anadwudie no ebe start no nsiam pamu kosi anwumre nonkunu na wo mu de asi mepacho yo kai na hye nso awianso de ene kwasiada de nso nyambo kwasiada on beko second assembly eno nso eye 8:30 am kosi 12 noon na sanopa no wo kaya hye nso music festival nyomto afasha kesia the Church of Pentecost at Modan Nkwantanum district at the be 17th October kosi